show the whole world what we're all about. Be the girls, be the passion, put passion. Ooh, Barrettes, you'll always be there for each other. Ooh, Barrettes, yeah. Style and how we feel, talking about best friends. Yeah. Together we can do anything. Got a plan, a dream, take a chance and believe, make it real. Slušajte, vrijeme je za pidžama party aktivnost broj 1. A to je... Istina ili izazov? Dobro, Saša, ti prva. Istina ili izazov? Kada ti je bilo najneugodnije u životu i zašto? Istina. Lako pitanje. Sjećate se kad sam se prijavila za školsko natjecanje u plesu? Slušajte ljudi, sljedeći tjedan je zakon natjecanja u plesu. Dakle, pokrenite se i rasplešite, zavrtite bogiće i razbacite nogice. Nije cool. To se ne zaboravlja. Jasmina, sad ti. Istina ili izazov? Koliko si dečki poljubila do sada? Nema šanse, to je tajna koju zna samo moj dnevnik. Izazov! Sjetila sam se, okej, princezice, izazivam te da izađeš van u pidžami, dotrčiš do Ethana i zamoliš ga veliku lijepu pusu. Ethan, hoćeš li mi dati veliku lijepu... čašu? Jesam! Mrak! Nije mrak, prepala sam se. Jasmina! Okej, Chloe, istina ili izazov? Ako bi zapela u požaru, a ti možeš spasiti jednu od nas, ko bi to bio? Nema šanse da odgovorim na to. Onda moraš prihvatiti izazov. Jesi sigurna da je ovo pidžama party aktivnost broj 1? Chloe! Dobro, izazov. Da vidimo. Izazivam te da... Nema teorije! Ma daj, Anđele, odgovori na pitanje. Moje ime je Chloe. I zaljubljena sam u Camerona. I ja isto. Glislobe! Nije cool! Zar niste otišle doma? Totalno smo se predomislile. Joj, Chloe, ne mogu vjerovati da si to rekla cijelome svijetu. To je samo malo istina. Igramo istinu ili izazov i Saša me natjerala na to. Možemo i mi. Dobro, može. Ali samo ako budete dobre. Okej, Krsti. Što je najzločestija stvar koju si napravila Casey? To je totalno lako. Onda kad sam joj stavila sredstvo za depilaciju šampon, totalno je očelavila. To si ti napravila. Trebala mi je vječnost da mi naraste kosa. Totalno te mrzim. Ja tebe totalno više... Hej, ne smijete mi zakrvariti tepih. Mama će me ubiti. Zadnje upozorenje. Budite dobre ili prašite van. Zauvijek. Casey, istina ili izazov? Koliko si puta operirala nos? Izazov. Onda, recite nam o čemu ćete pisati u novom broju Breca. Dobro, onda vi modne frikuše totalno imate izazov. Da! Uradi nešto full pustolovno sa Casey? Misliš zajedno? Da! Zašto ja moram obavljati izazov? Jer sam ja totalno tako je smišna blentačo.
Voziti Cameronov motor? Jesi ti normalna? Cameron mi rađe lizao gume nego da netko vozi njegov